น้องไอ้กวายตัวนี้นะกางนี่นามาเตตัวปนองต้นปีนะตัวตัก teaching collection series บางไอ้ตาin Christ มั้งเห็นนะอากิลกันจะคำได้ and CHRISTO จะดีเนี่ยค่ะในทุ่ม and CHRISTO ใครไปไล่ and CHRISTO เห็นนะตัวนี้เป็นนุ่งกาเลนะเสียป้านุ่งกาเลจงยินะอเบยสาขังหนูมาเตกิกายคมนินจงเสียปันตัมปิตักอีบุพุตัว rooted in Christ ไอ้จงยินะตัวแนวกุกเลสกินาซุงapplication ดิ้งตัวกิเสตัมปิตักของไปปีเขนินนักปิตักเองลงดำหางยินะตัวนี้เล่นไม้กาเป็น application ลำสั่ง focus loading ที่เสว่าเห็นนะอะไรเสียงโท study ด้านเปียมอนี่ตั้งไงแกนเซลมาบางยินะweekly เป็นกาลสิมาขังโนหุนเป็น teaching ตัวนั้น series ต่อไปดิ้งนะ Bible study ลำสั่ง focus โนมีมันตัวนี้จงอันนี้อเลียนขัดอเลียนนี่นะหัวปีนมาเด้study Bible study เปลี่ยนไปตัวนี้นะตัวจังไม้กาจังเงินะอเลียนทุ่มนะอเลียนลีมตัวขัดเห็นจริงนะตัวนี้เป็น Completeness Fullness and Sufficiency in Christ ขัดพิจารณาเดีย Completeness Fullness and Sufficiency in Christ Amen เนี่ยเดี๋ยวนะอุศลกินองมาไกอิสิมขบไม่ได้อันแนวเกียรติปันตอบดงไม่ได้เห็นนุ่งกาลินะอันแนวขัดปันนี่นะสกิดงสิมสุขังนี่นะตัวนี้เป็นอเลียนขัดตัวจงกบเซลนี่นะมาสันเนี่ยตัวนี้ไม่ได้ตะกะอิสุสุขบดิ้งอิลุงไงขบดิ้งนะขันนะเจสุสุงไม่ได้ completeness fullness and sufficiency จีตัวตึงทุ่มตุงต้นนี่นะตัว Colossians อเลียนขัดเลยอเลียนนี่นาซุงตัวนี้นาสุดคอมดียังมาใส่นะ Colossians ไล่ขักเกมีมาลบังอ่ะโซตักปอลีไล่ขักบุบไล่ขักติงไม่ได้เอาหอยวีเวปัดยังเราไม่เก็บภาษาข้าเสียงทั่วหุบตรงตัวนี้เกี่ยวอาทิตย์นะยังตัวเตละกับบังมีมาลาเก็บมาเตลในเรื่อง room และ Colossians บังเป็น number one อ่ะป่ะเดียงหางเป็น Colossiansหัวอาทุ่มมีเตตัวโซตักปอนี่นะคะนะสุงโซตักปอลายอันลิมอิสิมเต theology เล่ ethic ไม่ได้ภาษานาทุลายกิลเล่นุนตักเสียยังกำตันอาเป็นเกี่ยนสักไงเลยเว้ตัว Colossians ไล่ขักจงอเลียนขัดปันอเลียนนี่นะสุงะเยซูขจิไม่ได้ตัว Christology อีจิ doctrine of Christ เยซูขจิอีเซียอามาอี doctrine ติงอเลียนขัดเลียนนี่นะสุงะองสุสุกเดียวเลยนะอเลียนทุ่มนาอเลียนลีนะจังะตัวเยซูขจิต่อไม่ได้ตัวอีกเกน in Christ เยซูขจิต่อขัดอสวก union with Christ เตอีนุนตักเสียดิงองสุสุกนะตัวนี้นะตัวเดี๋ยวจีสมาเป็นนะ ethic ลำสั่ง application ลำสั่งอเลียนทุ่มเลียนลีนะอิตุนเตเอ็นจนี่นะตัวนี้เป็นอเลียนขัดเลยอเลียนนี่นะสุงไม่ได้ตัวหินจนี่นะนี่นะอิสิมนะอันนี้เกียรตินะเกี่ยตัวฮิตกะversion ขลังซิมนี่นะ See to it that no one take you captive through philosophy and empty deceit according to human tradition, according to the elemental spirit of the universe, and not according to Christ. Amen. Ina khatna di again ma bangina. Jesu khazi sunga completeness, ake fullness, ake sufficiency. To ting again ma na hi so takpan Colossians te khwa lai akhang na ahang them khat gen masani na. To taka khatna a Colossians ขวาบังทวงเปียงเฮียมจิเล heresy จิมาแต่ทุเหียงน้ำมันโล false teaching จิเดียงบ่ทุเหียงน้ำมันโลตัวหุ่นไหลนะอามาตัวอีสอตักเป็นทุ่มมี Colossians ขวามทุ่มมีเตฮิกรีกโรมันอุกนาสุงามาแต่ทุ่มมีเตตุงอาคาเห็นะตัวอะไรตะกี้นะฮิตะกายมูมาบางนะเยซูปันสันโลเบียงนัดตอมเละฮิขาลำกิปองเรื่องไอ้สองมันแต่ฮิขาลำบางทีเดียวันตุงมีเตเบียกนายจีน่ะตอมตัวบางไอ้คำสั่งมาโลเลยทุยนะมาโลตอมเต็งนะฮิ Colossians ขวามทุ่มมีเตละของไปนะเยซูขจิเป็นปัศยันฮิเกนะอามาแบบปัศยันฮิเกนะปัศยันตั้มปีเตละกะมาแต่ฮิตัว Greco-Roman word ส่งปัศยันที่จุนี่ดังนั้นจะขัดเวกันขึ้นไงนะตัวอามาปัศยัน no เตละกะ a God among one of God is among gods มาแต่ปัศยัน no เตละกะปัศยันขัดฮิจ้าตัวบางfalse teaching
again na azak chenga sotak polina nuclear bomb banga mo hi dek khe soilo hi cha to lai kha akhang na hina alien khala alien ni na sunga to jesu khaji i pian zia teng ong su suk diu diu hi amen nung kala isim na te tre tu ni su ding teng pen to jesu khaji i pian zia tu na mate jesu khaji i pian zia chading mal to Christology doctrine of Christ akisin cha jong hi alien khala alien ni na pen apalo thelo mun khathi toy ma masai nai taka imu ma bangina ali nax te jama ke chimate jesu khaji pen pasien anung ta pasien ta pa hi ke na mate pasien tom te la ka pasien khathi chi baina mu zia le san zia le to banga again me se pok te la ka khathi na to bek tham na to lo hi tu hun ba le ne den jong ka gen thing ka gen the zia nans ki chi mate biang na to ki sai lo biang na to ki zom lo a hang khami the na kha khat to ki zom na chi banga to mysticism me jong ina to legalism to adek de na Jew to second temple Jewish ichi tua te i laka hibanga hui nun ma lo upzia pomzia ma lo jesu pan sana kinga a hi lo mu zia pomzia kha thu mate khami the na ding atom tua bang hi na ma lo teng ongomina tampi te la hi taka tua narcissism me jong ina to chingina hi asceticism me jong ina to cha mysticism mate tua bang ziam tom te to hun phai la buddhism mi chi ran mo Hinduism te la hi to atom na asceticism bang kinai ma me tun Hindu te ba moksa anga the ne ding vo lungu na khem pe mate pleasure khem pe khalam lungu na khem pe basic le toile amau percent to I tung khom the ding pum pha sok the ding ayanga to lungu na khem pe basic na ding lungu na jong lungu na mai changa be the ton lo akitel sem na lungu na khem pe basic ding sem na ha ka na jong pe lungu na mai cha be the to bang atom to mate jesu pan san lo pi pasian kha dang pom tom to mate kizop na kipong na to bang thu hi na man lo te na Colossians khot te thu mi te la ka to bang message tom tong po chena so tak polin nuclear bomb bang ade chi bang a den sung na dinga lai kha kai mane tunin na to sut khom dei mani na lo ma kom mate kisa khol komina no zong na lungsim teu na vak sakun chi mo ina okay toile khana then again fullness in Christ to pan sung ni na okay khana sim kham dia Christ the fullness of God in Christ the fullness of God in Christ amen pasien I pian ja mata pasien hi na fullness I kele the nature of God pasien I pian ja khem pe pen Jesus sunga hong ki lakhi amen hi aneu kwa na le aneu kwa na khadong khadang sim lai ni nge e ZSV pan hingal ZSB ma zo kam standard bible pan aneu kwa na bang ha hiam chi le pasien pian zia khem pe khazi pum pi sung hong hi hallelujah tua aneu giat section na ding ina chapter 1 mate alien khat na sung sim ni na ithi sai sim sa jong hi khang yalen chin alien kha aneu som na na bang chi yam chi le tapa pen bang che ta aneu som langa tua tapa in akimu theilo pasien lim le mel hi akipiang sa khem pe ulak pana masapen hi tua tapa in akimu theilo pasien pian zia mate dia chi ma ba aneu kona so the fullness of God khem pe jesu khaji sunga hong ki chin sang na ina tua isim aneu som le nga pan som ne sagi sung sik sani na khana bang gen nom hiam chele Christ is supreme over the first creation khabe chi khom dia Christ is supreme over the first creation supreme brand anei teng khula expensive ma mai na supreme te I amese khat pen bangai ta brand dang lak pana bang che ko hi pe nunga chi na khan ma de toy ma tu ne Christ supreme over first creation bahang first creation sang hiam chi den cheng ke ni na hi tak aneu som langa na to isim jesu khaji to kisai le to la siang thomun pe ke le ne bek tham loina to trinity mate
Trinity a lo asang lo tua Jehovah Witness te point bang Jesu pen pasien hi ke chi na dinga akok na dinga alen ma ma wo la siang tho mun khati Tichena AD zali pozatum zali made to the 4th century kima hi heresy nam khatte jong Jesu khaji pianzia anial por khat inna amat ma ma la siang tho mun khati ai jong na hitaka to e la siang tho pen bang jeta akipiang sa khempe lak pan ama sa pen a hi ina Jesu pen akipiang sakchi kamal to ong daila kai le toran tong kibangina a han dena nunga Theophilus mongena kinai ma mena bang jeta tam kha chkhia ma chira ma en bel akhia bel cheke ni na again nom na hitaka first creation over first creation mate Jesu khazi pen pian sak na masat te hem pe ma om pa hi chi to kamal again nom na hi zo hi amen hitaka the image of invisible of God hitai tel khel lo ding khadina chi ma bangina hi por khat Jesu khazi pasien hi ke chi ania por khat ina asik san na hang pen hitaka tua mate firstborn of all creation tua firstborn prototokos mate tua kamal pen agrika namni in nam zaddan namni mate zaddan namni omina tua itel siam kele pen utba ke kai theding nam kamal zat janei hi dia chi ma bangina khanna a zat ja pen tua chronological birth order chimate tua Matthew sung khong Luke sunga genealogy khang thu to ki suna akizang kamal khanin jong ke jangte ni na a rank ai kele hi ungna ana zale mate position wangle na thule na lamte ge na dinga akizang kamal hina firstborn of all creation chi chai taka so ta pura kamal zat pen to dina again aswang masa aswang ni na chi lam pang sang hi zaloina a thune na a wangle na a ungna ana ane na to ai lam pang sanga again na kamal hi zo hi amen to jeta the firstborn of all creation achi changina akipiang sak te lak pat ama sa pen chi na hilo zoina tua akipiang sak pian sak nama sa ni dang zo igen the jo lungdam na John so igen lai na pian sak nama sa hi pian chu sunga pian sak na hem pe ma a om hin pale tua hem pe akipian sak na dinga alai alung tang ki sai na ama tung to na to pian sak na ma sa jong ki pan hi chi a tua ma pe ka preeminent supreme a chi na lam na hi zo hi ama pen a created ama sa chi na hilo zoina to a created te hempe ma a preeminent a om pa chi na kamal hi amen to cha Jesu pen dina kam sang ma lo thu na ma lo ten pasien no te la ka pasien khat be hi achi na athuk king na dinga no absolutely na Jesu pen no Greco-Roman gama pasien no te hempe tunga thunei pa supreme over all creation pa hi achina na hi hallelujah to mai taka de chi ba bangina biang na dang Jehovah Witness te bangle himun sik salena Jesu pen akipiang sak tom akibol tom hi chang absolutely not mo ina to pen khanna gen no masahang firstborn of all creation and eusom langana hina preeminent meta supremacy authority ani na lam akong na azat na hi zo hi amen ni na pangchi Christ is before all things and also message na bangchi ta he himself is before all things and in him all things hold together hallelujah ama sunga na khem pe bangchi khoi to ina ama Christ is before all things na khem pe men ama om hi dina anel som langa na pe anel som le gok som mesagin ong dong to pa jaw mate toy man khana itel khel lo ding pen hitaka Christ is supreme over first creation chi te first creation pian sak na masa pian chil khat na sunga pian sak na khem pe adam masa ki panin to khem pe ma om pa le to khem pe ong pai na dinga abul pi pa ama tung ton a hi na ala na hi thumna by him through him and for him and also gungna for in him I kill for in by him all things were created both in the heavens and on earth things visible and invisible whether thrones or dominions or rulers or powers all things have been created through him and bangchi for him khana if you can chom there by him through him and for him
tua in de na khem po na khup hi hallelujah jesu khazi pen hi amao Jewish second temple Jewish te ngai sunat pasien no te khale Greek Roman huna mate philosophy tom te I kha to kisaya angel worship no te hi bek lawa tua khem po pian sang na ki che khem po tunga pasien pa thunei pa ama tung tona na khem po apiang pa hi hallelujah domina jesu khazi pen supreme over first creation amen ni na Christ is supreme over the new creation hallelujah next slide ni na khalve chkhom ni nei Christ is supreme over the new creation amen pian sang na thak khem po tunga thunei pa mate sovereign pa hi hallelujah ina itaka hi new creation to ki saibo ni dang en jong gen nge khin hang ina anel som le kona alien khat anel som le kona bangchi for in him all the fullness of God was pleased to dwell hallelujah pasiani pianzia pasiani hi na khem pe ki ching takin Jesus sunga hong kilang hi to changina Christ is the firstborn from the dead hitai then happen firstborn from bangchi creation ena tun firstborn from the dead then happen pian sak na ma sate tunga thune pa tu na pen misi khem pe chi chena mo na hanga asi khem pe Jesus ha ji si na pan sina zuwa athoke khite ama pentua new creation khaji sunga ommi te mithak chiang mai hilo mithak chiang ning hilo pian sak thak te hiya to pian sak thak te apan pa to te tunga athunei pa to khempe ong puak pa pen jesu hi manin ama pen firstborn from the dead pa hi hallelujah to pa khu bena pe khom ni hallelujah pian sak namasa pian sak na thak tunga thunei pa thum na Christ is the head and the beginning of the body I get the church mata akipat na mangmuna so che ma the alpha omega zani tuni ungtung lai ding le akipat na le top na pa hi Christ is the goal and mean of reconciliation and peace with God tuni le to jesu khazi pen pasien no te hem po tunga pasien ahi bana pian sak na thak ichi new creation Jesus Adam le Eve na Eden hon songa pasien to pa ba nam lo akizom na u alom tan na u a worship mo na hangaw man so te to khem po khoi to kedeng pe kedeng new creation ong pia pa ong pan khe pa ong tung sak ong nga sak pa hi manina ama pen Christ is supreme over I kele firstborn of the dead pa hi hallelujah trina Christ is enough ichi pen to hi mo hallelujah pian sak na masa zong ama na khem po to thne pa pian sak na ni na hi redemption I hot khet na de nga zong new creation zong ama sovereigns let supreme pa hi amen thuni na believers completeness in Christ alien ni anel som na khat pan som na nga na sim ni alien ni anel som na khat na bang chi yam chel amplify parang sim na ngina in him you are also circumcised with a circumcision not made with hands but by the spiritual circumcision of Christ in the stripping of the body of the flesh the sinful carnal nature amen tunina dena jesu khazi pian ja khem pu kiching taka so ta pole ong su suk deu khite tu nge no to jesu to khat a hite in Christ jesu sunga oma ama to pum khat aswak te pen khat na bangchi complete transformation in Christ ita hallelujah leitung vunat na te hinon lo kha vunat na to eite jesu khazi sunga in Christ jesu khazi sunga transformation khalam ke khang na sunglam ke khang na ong panta to ke khang na pendena philosophy tom tele hi mindfulness na dinga lungu na teng hom sak na chiang mai te hinon lo sunglam khalam vunat na to ong pan amen ni na anel som ni na bangchi complete new life in Christ hallelujah isim khom de khani tum complete
new life in Christ. Anel som ni na song bansi. Having been buried with him in baptism and raised with him to a new life through your faith in the working of God as placed when he raised Christ from the dead. Hallelujah. Sina para ki thosa kete de na new creation ong tung tai chi chi to new creation sunga new life. Nun tak na tak pian zia tak ngi na tak principle tak nunga sia para gemete policy tak tom te Jesu khazi I si na pa tho ke khete to teng ong pe ta hi mai ka la to in new creation to ke sai gen ina thum na bang chi complete forgiveness in Christ akiching taka mo mai sakna Jesu khazi sunga ngom ta hi hallelujah tunina mo mai the ne ding na thu kham hun la ya biang na tom te ke sam non lo wa to ma bang ina tuni donga mate khat ve dina Jew to a second temple Jew te la kai jong Greco Roman hun la ya pasien no te tung ton pana ong piang huza man lo te dan pian ma jong tu hun chang to dan hui nun tom khong en jong thu mi te ong nok the hi tunina Jesu pan san lo panina to bang tom te ko non ke lo wa Jesu khazi sunga za tu la tur ke ching hin tai mina imo ma ne ding jong complete hallelujah have pekelo complete our forgiveness ke ching hi Alina bangji complete victory in Christ and also nangana he disarmed the rulers and authorities and make a public example of them triumphing over them in it hallelujah mo na si na tole hi dina isimate hui lak thunei te hempel tunga wang let na hempel tunga wang let na to zo na laking king pa sunga om te tai ve hallelujah to cha to Jesu khazi sunga I completeness tun bang mate hi khang thak te hun sunga relationship aki jang pen bang ta mate you complete me hala to khong ki ching ngai mate no Jesu lo bang ong complete sak zom lo hi tunin to complete believer completeness to me te I completeness tak pen khazi sung bekhia hallelujah khazi pansan lo khazi polamte ahi le pen tunina dina again hui nun tom te parang hi khading hi to mena khat ve sim khom ni mo alin complete transformation in Christ complete new life in Christ complete forgiveness in Christ and victory in Christ hallelujah to ang pia to pa khot ben na pe ni amen atom na ding ina tunina dina again Christ is supreme over first creation pian sakna masa tunga piang create kamal lim pen a Jesu khazi tung panang piang hian hi zen hallelujah to ma bangina kha lam pian sakna thak a hi new creation ma jong Jesu ma pen a lutang pin hi ama tung panina to pian sakna masa khalam pan chilang hi leitung mu the pian sakna le khalam pian sakna thak hempe dina again hui la kai zon to hempe tunga thunei pa supreme over all creation le all powers te tunga thunei pa hiya ni na tua Jesu khazi to I series I title hi in Christ ama sunga ama to kharia ama to pum kharia ama sunga anungta ama to khara swa khomte ama sunga completeness ane te yang hallelujah leitung in complete sak zo kente hauna complete sak zo kente material tom te metong complete sak zo kente tunina I complete na tak pen Jesu khasi sung ba kiching hi amen to amen atom na sufficiency in Christ to hem to Jesu khazi sunga kiching deep de hi hallelujah kichin tur ten sangong barin kiching hi hallelujah Halvesim khom the sufficient of Christ cosmic supremacy 1 2 3 cosmic supremacy amen to imana Jesu khazi there hi cosmic supremacy chi hi hui la ka wok thunei hem pe te tunga thunei pa wanglen pa a hi nain ei bang pi ta aman I na hong khamong sak secure sak hi hallelujah ei na pen biang na dang te na dana ei hi zo na tan tung chianga na hi zen lowa na bangza lian chi hi masalo zone pa bangza lian hallelujah to tunga kinga na nei te hiang amen to imana to hi Jesu khazi made hi na le pianzia itel sem na pen bangza ta man pha hiam chile to banga Colossians khwa thu mi te banga
hui nun zaman lo tom te na mu zaman lo tom te ongin te isoi tai lo na ding ipuk lo na ding ina iup nang secure sak pa kwa hiya iup pa kwa hiya izui pa kwa hiam chi tua itel sim ding to be hi hallelujah achum na ani na bang khani thum redemptive work amen then again I hot hiat na ding ina uten autte jesu khazi sung bek ma ke ching hi amen to jesu khazi hot hiat na nasep new creation ong pia na nasepina idik tan na I hot hiat na pen ong guarantee hi hallelujah tunga guarantee lo zoina ong pe pa le ong sep sak pa to guarantee hi ton che toi changa ium na khong I doubt the nai jong atom tong question in nei the le uten autte nei the lot hi ai zona to jesu khazi sunga in Christ sunga na dwell semila to in Christ sunga jesu khazi sunga na kidia semina ama tel na the na so khang ching sem le chen tunina khan na de chi ama I thuni na wanglen na in ium na ong secure saka ni na I hot hian na ama tung kinga ai manina to in ong guarantee hallelujah atom na isim khom dia okay na siloi jesu khazi mate tua dina false system atom fault teaching ei jong jesu pan san lo jesu thu pat anga ki lo ngei na dan na dan practice tom te mate to hem pe tunina jesu khazin no to teng hem pe to pasyan mai ki mulowa tuni ina ke mate jesu khazi ngial za pasyan a hi na tung to na amma tung ton pana pian sakna ma sa hi tele pian sakna thakile to tung pana thu mi te ma so om te bangong pia hi taka tunina to hem pe tunga thunei pa tunina tu hun bangela mate legalism ngam tat na pha to hoi na to pasien mai pha mu som te jungina toi chi te dina again mate ngam tat na le na aton khom hi la mai ka chang gen de yang mo legalism te jung atheism te jung mysticism te jung ina to hun la Greco Roman philosophy tom mate ama to hun lai bang hele hi to Plato te jung Aristotle te na hi tu hun bang hele mate mindfulness chi dana ilung sim dai sang na home sang na pana spirituality khamit thine denga de practice tom te no mina to bang hui nun te na dina igen tu mi te na no ka cha to teng hem pe je so ta polina den che pia den hitte hiteng hem pe jesu khazi tunga ke ching hi to te hem pe ina to te hem pe la jesu khazi apen ton khom thelo ding tai amen to mina I tom na his supremacy secure our faith Nina bangji his redemption guarantee our salvation his victory singlam te tunga agwar zo na ina powerless sahi hallelujah wangle na hui lak thunei wanglen tom te kha tom te khempe tunga ama singlam te tunga azo na in to khempe vul le vai so saka zo nang pekin zo hi hallelujah toy mane tunina jesu khazi sunga ama to pum khat ahia union ahitia ding na oten autte completeness na sufficiency ikichin na pen jesu sung hi amen toy mane tunina hita don na khat le challenge khat tong khum no minge are you living in the sufficiency of Christ or are you seeking something else to complete you jesu khazi sunga mada jesu ikichin na ama tung ton pana dina again believer completeness sunga anungta na hiya ai kele jesu lo pansan panina ong complete ding tom khonga jong kha yam tunina jesu khazi sunga I khalam hitale itak salam hitale completeness fullness and sufficiency hempo bit takin hi amen toy mena tunina Christ is enough amen Christ is enough amen I hot khian na ding in Christ is enough idik tan na ding in Christ is enough toy mena tunina trust abide tole nung kala sia te again live
continue to walk in Him rooted and built up in Him hallelujah ตัวให้แหละตัวนี้นำไอ้เก่าจึงอีกแห่งดิ่งเยซูคริสต์ตัวขรัสวกเตนุนตักจะดิ่งเต็งตัวเต็งไปโตโตจะปันเดียง hallelujah ตัวนี้นะอี foundation เป็นตัวเยซูคริสต์อี complete สักนาสุงะอามาอีปัศยันเปลี่ยนจะหินาสุงะตัวเล่อามาอี the person of Christ the work of Christ สุงะกิจริงตะเกียงงอมี hallelujah ตัวจังเยซูอีฮิเจนะบังเต็งลักยามเจเลปัศยัน God is for us ที่องลักฮีฮะอามาองเสพสับเรียมตัววกจิตจิไม่แต่อามาองเสพสักเต็งอินะบังลักยามเจเล God is with us ปัศยันไอตรงงอมขอมี hallelujah ตัวโตป่าในเตียงตัวมีนะอิบยักเยซูอิจุเยซูเป็นเดี๋ยวไอเกณฑ์มาสักมาไปนะปัศยันโนเตลักขัดหิลักเขสวยลัวตัวเข้มเปียวหุยลักไอจงยินะเลยตุงนาดินาไม่แต่ฮิอัฟตัวเข้มเปียวตุงอ่ะทุนในป่าเลยอุงนาอาณาเข้มเปียวอามาสุงอ่ะออกมาตัวนี้เปลี่ยนสักนามาใส่แต่เปลี่ยนสักนาทักเข้มเปียวอหุยตัวป่าอะไรอามาเงียดเป็นนาเข้มเปียวอีกิปัดเขียนนาบุลปีอหินาตัวปัศยันอาเบเตตัวปัศยันตัวขาดสวกเตหิสันฟังอ่ะฮาเลลูยาตัวนี้เฟกินดิ่งตัวขอมนี่ละตัวเยซูขัดวิปะตัวขอมนี่ฮาเลลูยาตัวเยซูลามตูดีนี่เอเมนตัวเยซูสั่งรับโตเสียมเลยหังตัวนี้นะอิปยาตนาตึงองเนียมแกเสียมนิ่งฮีอทุพพัดมันอามาเบลเบียนิลาจุยมาสักนี่ไอจุยนะอามาลามตัวนี้อามาในพดอินอัตปังยันงาเลยหังเปลี่ยนนักสัมเตเปลี่ยนนางเปลี่ยนเตหานักสัมเตหานางเปลี่ยนเตสวดนักสัมเตสวดนางเปลี่ยนเตอาเยซูสุงเยดาอักจินนาโซกิดีอาพอดีนี่ฮาเลลูยาอาเยซูสุงอามาอี completeness fullness sufficiency สุงอากิดีอาจิตันกิดีอาอินอามาโตกาลสนพอดีฮาเลลูยาตรีนั้นหนังเล็กเยซูขจิสุงอาบังจีเปลี่ยนสักทักเตอีมันินฮาเลลูยาข้าพเจ้าขอบเนี่ยเยซูขจิโซเปลี่ยนสักทักกะฮีทุมเวข้านี่ทุมเยซูขจิสุงอาเปลี่ยนสักทักกะฮีข้าเวลาเยซูขจิสุงอาเปลี่ยนสักทักกะฮีตอนนี้ngaเยซูขจิสุงอาเปลี่ยนสักทักกะฮีอาเมน